ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports abantu baza kwitondera kuko ntabwo ifite umukinnyi nyine ngo uyu nguyu niwe uragutsinda, ntabwo umenye uragutsinda havuye. Ubu rero ikipe ya Rayon Sports ikintu cyo nzi cyo ni kurangwa n'ibintu bitandukanye biri mu teamwork cyangwa se gukorera hamwe. Niyo mpamvu uri kubona ikipe ya Rayon Sports iri gutsinda amakipe akomeye, iri gutsinda Al Hilal. Ubwo rero nibyo ngibyo nabamvuze kuri aba bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports. Gusa ikindi kintu nabonye ni umuzamu Dandeje. Ewe nikundira Ntiwamenye TV. Nange nuko twese twikundira Ntiwamenye TV. Ntiwamenye TV, isoko y'amakuru utasanga ahandi. Urubuga rw'urubyiruko ku makuru utasanga ahandi. Imyidagaduro, amakuru mu rubyiruko ndetse n'imikino yose ntandi wayisanga ni kuri Ntiwamenye TV. N'amakuru y'imikino akugeraho buri kanya kuri Ntiwamenye TV. Ntiwamenye TV, isoko y'amakuru utasanga ahandi. Nior umuzamu ubona ko afata position ye neza mu gihe bari kwatakwa. Ikipe ya Rayon Sports icyo nabonye ikeneye nk'umukinnyi ukina muri central defense utanga challenge kuri bano bahari ba Charles Chapro. Ukeneye kandi nimero 6 utari Muderi Akbar agombe ajya gukira kuri kabiri kugira ngo ajye akora ama overlapping azamuka cyane kugira ngo ikipe ya Rayon Sports igire ubusatirizi bwiza buturutse inyuma. Urabona ko nubwo Kabange akina neza ariko ntabwo yihuta nka Akbar. Rero ngira ngo nibyo twaba tuvuze kuri ikipe ya Rayon Sports imaze iminsi ikina neza itsinda, ariko nyine kugira ngo bakomeze nuko bagomba no kugura umwataka rwose uzaza ugatanga challenge kuri uyu Kameni kugira ngo bagure n'undi mwataka uza rwose agasaba ba Mubaraka gukora cyane kugira ngo ikipe ya Rayon Sports ibe yagira no mu mikino ya nyuma y'imikino nyafrika. Ntago ubuno tukiri kuvuga mu matsinda kuko kuba watsinda Al Hilal ni ikimenyetso kigaragaza ko n'andi makipe bikinana muri Champions League bayatsinda. Rero dukomeza n'andi makuru hirya no hino mu gihugu nuko mu Rwanda CECAFA n'ubundi twari turi kugenda tuvugaho yarakomezaga ku mugoroba wa gatandatu. Ikipe ya Rayon Sports yatsindaga ikipe ya Al Hilal igitego kimwe kubusa cyatsinzwe n'uwitwa na Atisokojo ku mupira uzamuwe na Kabange. Bimwe twavuga byo kwataka kwa ikipe ya Rayon Sports bazamukiye mu mpande, ubona ko umutoza hari ingingo hari ikintu yabikozeho. Rero ikindi nakubwira nuko ikipe ya Rayon Sports izamuka muri kimwe cya kabiri izamukana ni Al Hilal kuko yo yazamutse nka best loser ko yari ifite amanota 6 izigamye n'ibitego byinshi kurusha Vipers. Rero ikipe ya Rayon Sports yazamutse ari ya mbere n'amanota 9/9, abona ko nta n'igitego yinjijwe. Niyo kipe ibikoze muri iyi CECAFA ndetse izamuka ifite amanota menshi kurusha andi makipe yose. Ubona ko ikipe ya Rayon Sports yitwaye neza muri rino rushanwa ugereranyije n'andi makipe. Benshi bari kugenda bakomoza ko ekipe ya Rayon Sports yanatwara iki gikombe. Reka dukomeze rero muri transfer mu Rwanda. Ni ikipe ya Etoile de Rest ya mu karere ka Ngoma rwose yaza kuba itangaza mwenyewe kabisa umuzamu hawe nayo Gadi akaba ari umuzamu wahoze afatira ikipe rero ya Gorilla Football Club. Rero komeje n'andi makuru ni byinshi biri kugenda bivugwa. Ni ikipe ya Police Football Club nayo yerekeje ari mu karere ka Ngoma ahigiye kuba ikomereza imyitozo nyuma yuko bavuye hariya mu karere ka Gicumbi. Reka rero amakuru yacu tuyamanukire muri Afrika. Ikipe ya Young Africans yamaze kwibikaho ndetse no gutangaza mwenyewe Peter Sharurire, umukinnyi ukomeye cyane akaba all time top scorer w'ikipe ya hariya rwose muri Afrika y'Afrika. Rero dusoza tunyarukire ku mugabane w'Uburayi yitwa Manchester United nyuma yuko bashakisha yitwa Christian Romero rero akaba rero ari mu biganiro biri kugenda bisozwa n'ikipe ya Manchester United kugira ngo barebe ko Man yakoresha central defense cyangwa aba defenseur b'ikipe y'igihugu ya Argentina. Ubwo ni Lisandro Martinez ubwo ndetse na Christian Romero bakinanye mu ikipe y'igihugu ya Argentina. Babona ko ari byiza. Ikipe ya Arsenal ifite umugambi wo gutwara ibikombe byose bikinirwa hariya ku mugabane w'Uburayi kabisa. Ubwo ndavuga championa harimo Community Shield harimo ndetse Carabao Cup harimo kandi Champions League. Ubu rero ikiro kiri kuvugwa n'uwitwa Bruno Guimaraes akaba ari umunya Brazil kabisa ukinira ikipe ya Newcastle United. Akaba rero ari mu biganiro n'umusore witwa akaba rero ari mu biganiro n'ikipe ya Arsenal bari kumvikana kugira ngo barebe ko uyu musore yerekeza mu. Rero ikipe ya Arsenal kandi ikomeje gushakisha Vinicius Junior dore ko uyu musore rwose atarumvikana neza n'ikipe ya Real Madrid ko agomba kuguma
Nyuma hariya ndetse akaba binashoboka ko yakerekeza muri ikipe ya Arsenal. Reka rero tunyarukire ku mikino ya gicuti yabaga muri iyi weekend, babwire ko ikipe ya Union Berlin mu gihugu Ubudage yaza kuba inganya na Cagliari ibitego 2-2. Mu yindi mikino yabaye ni Sevilla yara mu gihugu cya Espagne yaza kubitsinda FC Utrecht ibitego 1-0, mu gihe ikipe ya Liverpool yatsindwaga na Leeds United ibitego 4-2. Ikipe ya Lazio hari mu gihugu cy'Ubutaliyani rwose nayo yaza kuba yitwara neza itsinda ikipe ya Ascor ibitego 2-1. FC Barcelona, ikipe FC Barcelona yanganyije n'ikipe ya Birmingham City ibitego 2-2 maze bajya muri penalty. Ikipe ya Barcelona itsindwa penalty 3-2. Nahanga rero dusoreje amakuru yacu twe twabateguriye. Ewe nikundira Ntiwamenye TV. Nange nuko twese twikunda Ntiwamenye TV. Ntiwamenye TV, isoko y'amakuru utasanga ahandi. Urubuga rw'urubyiruko ku makuru utasanga ahandi. Imyidagaduro, amakuru mu rubyiruko ndetse n'imikino yose ntandi wayisanga ni kuri Ntiwamenye TV. N'amakuru y'imikino akugeraho buri kanya kuri Ntiwamenye TV. Ntiwamenye TV, isoko y'amakuru utasanga ahandi.